Umjesto prošlogodišnjih 20.000, Vlado Topalović ove godine planira da zasadi 28.000 sadnica i to na 10 dunuma zemlje. Podiže i vlastiti rasadnik. Dosta su stalno kiše što ne odgovara rasadnicima. Znači mora se više voditi pažnje, ali ako ugrije od petka, što kažu, ako bi bilo sunčanih dana više, nadamo se da bi se duhan mogao iz rasadnika lagano što bolje i bolje podizati, što je veoma važan faktor u proizvodnji duvana. Zbog loših prinosa i izostanka otkupa, najveći broj duvanjara prošlu godinu želi da zaboravi. Računicu nalaze prodajom duvana u vlastitoj režiji i to po 2 do 3 puta većoj cijeni u odnosu na otkupne 4 marke, koja nije mijenjana godinama. Od prošle jeseni ostalo je neprodatog duvana. Nije dovoljno 4 marke, jer se kreće, ja nemam šta lagati, od 8 do 10 maraka prodao u listu ga ove godine. Nije izvjesno hoće li duvanjari, ali i ostali poljoprivrednici ove godine imati regresiranu naftu i đubrivo, nezadovoljni i niskim premijama za duvan. Uzmite vi po jednom dulumu da treba bar baciti 100 do 150 kg đubriva, a cijena 100 kg je otprilike 120 maraka, pa vi izračunajte. Plus nafta, plus oranje, mnogo bi značilo to regresirano i na odloženo plaćanje. Premija će se utvrditi nakon obrade i obračuna prispjelih zahtjeva i utvrđenog broja proizvodnih jedinica, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen planom korištenja sredstava. Međutim, ta premija neće moći donositi više od 20% od prosječne otkupne cijene po jedinici proizvoda. Iz Ministarstva poljoprivrede potvrda uskoro počinje isplata prošlogodišnjih premija. S obzirom na to da proljećni radovi još nisu počeli, u opštini Ljubinje zvanične podatke o površinama pod duvanom znaće polovinom maja. Prema procjenama biće obuhvaćeno oko 100 hektara zemljišta u Ljubinskom i Popovom polju.